46-47. Quinto, Martín Aceves Bravo, Universidad de Oviedo, 909-37. Sexto, Adrián Cano López, Cayón Helios, 913-82. Séptimo, Fernando Sáenz Pelayo, Villa de Cabezón, 914-27. Octavo, Juan Antonio Fernández Granja, del Piélagos, 930-18. Noveno, Anatolio Ortiz Cabello, Juez Esposo de la Vega, 939-97. Décimo, Óscar Fernández Santamaría, Reynosa Rani, 945-29. Undécimo, Santiago Felgueroso Vega, Real Grupo Cultural Covadonga, 1000-16. Duodécimo, Juan Collera Anoarde, Cayón Helios, 1038-39. Décimo tercero, Roberto Andrade. Décimo cuarto, Joel Iglesias Álvarez, Francisca Vilecena, 11-29-37. Zona de podio. José Benguer, Eduardo González Andrea, Martín Aceves Bravo,